What they are so brand out the idea katakata when the movie Yoko for Komu Kunamayo. Obi, Yoko for Komu Kunamay. For share down blow be moved as they. Welcome to the Political Rant with me, the voice right here on Ghana 7 TV GH. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Akwa better saying. Obi, me too blue. Na ye kase wakodu Kumasi ana. Obi afena mebo me mo be free her. Na me three just chairman hota. Oh okay. Inti chairman that's one kind ha. Aye oh ha. Na enra yeyi no na ye hwe videos no. Ase na chairman aye very weak. Utimu say ase nshada nkoye eden no ka kire mo say eto no inside ho. Obi dey kind. Pamefa atudakese pa emma. Wa bomode papa. Na you said you are gadia mekano. Democracy ayafa to your mutu. Sebeko nanim na ajihin ewo ye maimu na obia so benya ahotoso ewo mu a ehia pa se ye nyina no ye beboa na eho asem bia no yetimi aka ama na wie peyo. Obi why are there nyame obeshira no o mai enda wati papa and then ya wokai no finally the battle has ended. Freedom no wanya ba na kunumpie so ayeye nyina yedia obi yeda wati na te said ya obi say ya ye nyina no enra yehu bie ewo mu no mo de se mo hu wo TV so me de na me gina ne nche pa tema hu wo tu se ya Yoko fo ko mu kuna mayo obi Yoko fo nko mu kuna mayo Sir. Oh, na one share. Obi chairman nine pa o pega te said ya entimi enye wi no. Nensa ne hu wo su se ya. Eti ben kon. Eti wo di fa ko hwem ama ne fa ma ne rumu ta no a. Obi die ben na obenya wo mu. Eti ben na obenya. Ewi ase ye ben, eti ben kwan ye ya. E wo se ye de ye nua tutanku wo mu de ne fa wo ha mu. Te ma Wontumi ampa. Na no wo so say ya wo de say na mo hwe wo TV so me de me gina ne nchen ne nan ne nsa na wo so ta na me koye ontimi kran traffic o se po me sisi me ma jonko oh obi ya di papa na bro ya di na bro na o se eden se o ma na aduane ani anas eden no mo de ye no eden no ka kire mo o se den no mo de ye no inside. The idea no there won't share down can specifically. Okay. But me no ye hunu a te say dia wo hu ye ya wo bisa hu asemi. Me dey na me say nchen. Kese am say de ko share down blow bi mo te say o. Wo dey say en wo puntunu ho a obi ya. On ka sai on ka deporte no a ye dey here no there. But ne sem kayem ne body language ne wo no ankasa senia o de kesia bibia no asesa every time ahụ na ye report bi say ono aka say oko hunger strike in the only di eno na man ye mres anana obi say arewu say Yoko fu edane ne maame dane ne papa dane ne yire dane na busu apani ena omu na say omu kwa ne nim baabi a wowo na obi arewu say wo a minimum what chime kwa boni so say yakoshe dem wo de aduane so bia no wo de ade akatakata wadi mo bi wan ka bedi omo de ade akatakata omo no na Yoko fo no minimum amra mo sa ayi no a wo mo ne won kasa o omo ne won kasa e na omo ba omo de ade akatakata omo nim enti wo de ade aduane na ebre no wakata na nim enti e be den wadi enti for 6 days na ekipu no obi papa ya ndidi o when did it? Na biane dia say ya switch all the way. O ti ase biane ya switch all the way. E di ko mu ku na maye. Hwe dia maye chairman. Hwe dia waye chairman pa ne hu wusu say ya na ne nan e dia banku. Na ene oko party office no ukoja no. Mantima oko party office obi. Na me mi wo etira ye hwe akiko ne ma wo ne fie. Oh okay.
Ba say okọ party office no why lively kakra o na asa obi for the cameras dey obey bibisa. Be te kra say why we peja nta ho no say no atamis ye bi. Ehun dey ko wie. Alright. Boy under the obi kundipa. And not just say no in for the camera. Enko yes. Oh, sir, or per se amount nya confidence say aye ye kakra. But me na enu anwumre ye ne netina tia ko fia no pa me sa ko ho koto no no de. Ebia no de ba party office. Obi ye o. Tina me bo aba so say asemi wadi akira me ehun dia kwa ko wie. O ti ase charges no so aye dia bo no so no. Wo yi ano. O tin sem bia ebisa ne bia no wo kan say cars ya o say cars na ye ne dia ti do ti ne car ira no na ne ho ye ne dia e na bosia no so waje na bosia no so no oni bank for no na wo transaction o ti ase ansa na money laundry no so mo ka no so no mo freeze account no o so mo freeze my account e ti dia wo mu am feel say ye illegal money abroni crow say one crow de betu mu a me yiye no omo nkyere na no so onyi ano. It will be at the end of the day, no. A mafia work bia ye no keke. Otiafe because some are okay. What has happened to anti-money laundering ayine wo bank wono? Obi disikake se ko to my bank if wono atimini cross checking ni din komo ansana ya waye sa anyama nti mo purchase all this one na samra no according to them want they apply one so afen ye apply we ati mu ana yeah meaning say sa questions ni nyina deputy agent be ka say nsem way na ye toto na no wo ho no chese na no kre omubusa no mayi ni yi ni nyina no ya no on say of course CID ho no omuso wo ye galamse yes what me ye galamse omuso wako ensu akose what mu evidence amako say ensu obi a mo famra papa me innocent o obi chema Wontumi ye innocent just that we MPP ni or do MPP it ye fanin forward time ene awon hie mu but ewiase mu ayewe ewiase mu a obi yewe otini ni na man ye dot etu awrade ye ni free ni nyina mu but deputy agent ka say nioma no mu investigating on ba kon so ye fraud ne so so mu busa na there be fraud or fraud why sana na deputy agent it Bobby baby e de wa kwose no de ensema kase ni de ehu ene e be ka tu so o ti ase baby e mu ne kwaya ya fa no e de na kwa kwose o ya nkata ansem na hu na nkrofo a e be ka se na o ade ketewa we na wachi nipa kwose muta e na ade we kakaka ato ne se eti o ti akeka de ehu ni nyina no e to no so tene e be ya hu be ya nkrofo ahi but me ka che o se Chema Wontumi say the new person. Nyema mo kafa no hu nyina no at the end of the day, obehu ne say enye no kre. Very well. Enti okachiro mo say omo so onsan mra ho bie wa na anan de onkan. Eno so onkan ba obeka akobie. Okay. Obeka de wakobie but he's ready to show up ane day bia no omo be frɛ no. Eno tin na ya no. Say obi ono anantia ko CID ho de eye den na mo fa kwamboni so say echi no kwache baabi sa because mo friend no time bia no a obeba oye law abiding citizen a ombumra so na obumra so o ti ase obumra ejimra di into hadenti na mo be ni say in the uka MPP for na ka say sa nioma we ye koso nyina no mo document ato ho na daachi bi MPP cyber power bioa monso mo ne NDC fo no be chia yam uka omo a e was adwen ne ho obi so we dey obvious to o wa testimony na o trotro no yeah look over there all he omo the mattress and the go bu amawo mo o ti ase mattress be dey time to mo we omo the mosquito net be this omo to aka won sure na je wono say yemfa nche no mining tumpon ko enim de unim yemfa nche obi nyese yenim yemfa nche o na wo hye da susu di bone e ma wunua fa ho hihia mu te ya
enye say na ne ye fe no oti ase enye say na ye nyina believe say e wo se ekono ba wo de fa ho de a na ne ye nyina so na ye fa ho bi oti ase ye nya fa ho na ye draw a na ne ye nyina no e be du da bi ne nyina ati ase so ya ye ho a che ya be de ye nko civil way no na mo ye nyina Poliando ye da se na